Play pi baro, ipidang subhay pi sa kayit kami, ba't kikubor ba man? Yakamet usamla Ronald Malai, President ka Association of Person with Disability Riboy, ubalaklat no aka step sing sadjan, la Leit Ontep don Burom, hinin kasingi ublay, haulum jingtep kabalang Presbyterian, lum sopiang boy rembong. Hakatay kasingi, kabala Leit ban Ontep don Burom yakamet usamla Ronald Malai, ubrio ubamyo iki khmat Henry, ubala apat bantray yeshibun kijat kam, kibalong ka jingarap omtang ikibrio kibadon jingduna kidkhot med Henry udey ru usamla ubatray shitom ban penyo jingarap wat ikibrio kibabyang layo i babuan ki he ki han bat ki rio pat ba na ki than ba pher hari boy nangta kitu ki brio ki badan jingduna ki khot met kila lej ban sngolem ban pen paulem ya ka jing si halor ka jing khlat ka ba kendit utei usamla ki bladon lang hakatei ka sngi ki ken thop na du ka Dr. Verity Markham bat uba Cornelius Lalu ki badei kinong aibut ka ADP nangta uba George Billingdo MLA Umroy uba Ed Singley rang ba shnong kalum soping Reverend JS Muksiar ubala shimru ya kabenta ban pendep ya kale niam bakadu lembat kiwei na kibala ai jingkren shwa ban lej ontep ya kamet usamla Ronald Malai kata lakalong na du kabalang kashnong bat wat nak kan hun jang kitu ki bedon jing duna ke khot met riboy kilapen pau baka jing khlat ka bakin det utei usamla kalawan ra ka jing du nong hai ki babuan kilyang la kalong ha ka shnong ka thau ha ka em lang sa lang bat kat no tam le na ka benta jang kitu ki brio ki bedon jing duna ha ki khot met Kublai baba, ya pi. Ya kecing don agor. Bat kecing tip beriu kecapi. Kecing tip belai kecapi. Kabangam sulak mundur. Bah kecing yem jonga ki babun. Kilale. Ya kata, Henry ngahai bor berit. Ngalale ngaru ngalanok senyang. Ya ki babun. Henry don. Kiba ngala persang. Ki kelat banong kublai. Hadin beradab kakak. Kat bayi Pak Ronald Malai nak kapor sekepor iya keli bet nga pilong kum dua bos ngam sya ai bangan banong bos nga ngam Pak Ronald ngam dei bos ngadei tang uperlop dengki Henry ngahap mana dia sen haus nem aja khatnyo bangai go betin do iruna ya long shisha go phe na barok ki member ki bangai kan do but Tailing ba kajing alam nanti kajong irona hi bangila yo ban sen ye bangila sen Association for Person with Disability haus nyam ahaja khatsan hakajing shami kajong ya long shisha ubrio ubalang ba hakajing majing berkhat kajong I wat laidan ikajing duna hikmat kajong I bat kumjur kaladan kajing edai kabaya janpa batnya ba shekhat I inga mami but you don't know if I stop ban penyadai beliau penyadai paralog but ki baytray lang but ki bahayong masam but shnong kathaw but babun sian hiru ilong bakloy but bajun surmen siam yung banyarap but ru banwa jingarap lang na banta ki way but ki member ki wedan lang ni sang kajani ni kum bon sian wat lang idan lagi rangyang kabab yang pura kumni wala kata pun sini kum bakla bat ni la shisha pendap iki kam bakan shat ni Henry haka jingshan ka jonga irona idei uwei tam uwei irona prenzui wala pendap shisha iki barok ki bangila pun shat ni ni ta ka moto ka ba i man ka ba no matter what we should fight for our rights Omdi bangin yarap tangi ki badu duna dukat met. Ring adan hangni ka bang yarap ikiwi ki badu ki long kami ki bajanjar. Bat nga tiap hiru ka hakin ka shnong ru ila Aisha ki yarap ka bun iki long kami iki kena iki para samla ka long siya ka ba nga bang terkat ya ka jinglong kun sweat nak ka jangi kum ka
is number ba dealing pa so ito nang pingyo sa form but at hindi ka po ang ilang consult siya ba yung don't show nang yalam. Hari di bukan ke kam jong baru nang. Balai ba mga hangaji siya nga riway no nong tok bora riboy straight. Takay ka daw bang lapulong bang ni don bang trelang akan ni group. Kadawi ka di limba ka nuksa wa bahajang Ronald Malai. Kadang gawi ka kaya ba don ke program. Tiki kot ini banwan. Tingadang mud ba kidi ki program di balong jong kiri pai ba. Hendai dang lapoy hang kata ke program ngalap. Ba hangaji ngilam jo Ronald. Ngadang mud bang dai bru pepit babyang. Namaru pongi kan gaya yit kma. Hendai hadin jo kata hadin ngatip dai bru mala. Tanah ketuk kapor nadu ketuk kapori kaladung kala kata ya kamat sim go jonga. Kumban syong no kumbang ngakin jong blay. Whatsoever you do to the least of my people, that's you do unto me. Kabamud kata sim ngatile ya iwi ne para barit jonga tile ya nga. Kata kadi kajing so bakta kamat sim hagadonut go jonga. Tengah ngaperkan ngapai jikine idon ke jidona don ke badun jidona haka skor don ke badun jidona haka kejam don ke badun jidona haka keman Henry tik gila balik ke kam ke jamu jeki tekane gen gede ke bal tik inga kum woi na usama jong ke dongri boy nadu ke to ke pori ngasim me karai ba lada ngamala ngamla banirap jikine kemut kamentoi bangan sekri haka imlang salang Tekum bau ngkin lada ngi ben na ngi kengpo ikine kemut ngile benyo ble na ta kadau ngasim ya garai benang nen sikmat tong ni terengkan ta ha jing yai gelenti an suitu kana ipi kendiar ha jing yai bad Ronald nadu to por hadin to ngong Ronald what you do jingermen ngadon rengkat doti rengkat badetor beriti dadin jo to nglei terengkan ngalap sisya bo Ronald pila benong bo mala lani bodon ngijinna Henry hangai ngadam ngai Baru kita gumngai bau deba mangan ma bau dengi rit keman kidang mut bau bibit biang hendai ondah bagi lagi tip bau mi keman kidan kata kejing kita ke mesin jeki takai ke kam boleh udai usamla boslur udai usamla ba don syak tak stop baka berpang ke jinju wala da umla ni keman hendai nganut benong ma kino ke kam ke bau le kilong sisa ke bejom ngalet syak ke disi mana kene syaban celebrate dia tugas ni ke jengki ngai lama po ke disi ban panik permission tang mas ni keren ngasui thui piru bunsin ya Ronald ngamju keren nak kasi bunsin nga keren ni udang pareng namar belai ngasu tenat belat bau keren ni ketin pareng dah khmat juga disir nga keren kenang na pareng mas keren nak pareng ga disi automatically hi galong ba you don't need to worry, will give the permission you will celebrate your day ga disi gong bukta tengmut tang ha kata kapori kumut ba ngipanik permission na ga disi tang po chisinger si ngelayo ga permission bandar ke gitu si Tegbabon ni gikhat ki bangalap dia Ronald wadang alit hang meru katu kasap ke bakar pang ke jungu ke bau kren ni ketin ketli ju kelak ketik lupai giwe tang mardek bani kren ki briu gele it kila sukmen niu ternyata ka daw na kalyang junga kan udan nakasap ke bakar pang. Ba't na kasap ke bakar pang?